Imyaka yari yihiritse aho nta munyafurika ndetse nta n'umwirabura uheruka kuba wakwegukana kino gihembo cy'umukinnyi mwiza ku isi gitangirwa mu Bufaransa bamwe bita Ballon d'Or. Iki ni igihembo rero gihabwa umukinnyi witwaye neza mu gihugu iwabo ndetse no muri shampiyona ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga yaba ay'amaklabu ndetse n'ay'ibihugu. Ubu rero turaza kwibanda kuri Ousmane Dembele watwaye iki gihembo cya Ballon d'Or ya 2025 aho yari ahigitse abandi bakinnyi bakomeye cyane nka Lamine Yamal, Vitinha, Mbappe ndetse n'abandi. Uyu mugabo rero tugiye kugaruka ku mateka yiwe, tubanze turebere hamwe uyu mugabo yavukiye he, yize hehe, ibikorwa byiwe bya buri munsi ubundi baba bimeze gute. Mwibuke gukora subscribe aho hasi nimba uri mushyashya kugira ngo uze kubasha kumenya izindi nkuru tuzajya tubahereza buri munsi. Reka twikomereza. Uyu mugabo Ousmane Dembele yavukiye mu Bufaransa mu 1997. Yavutse muri Gicurasi, avukira mu mujyi witwa Vernon. Uyu mugabo rero biri kumvikana neza ko afite imyaka 28 y'amavuko. Gusa uyu mugabo watwaye kino gihembo cya Ballon d'Or ni umwe mu bakinnyi bagiye bakomeye cyane, dore ko yagiye aca mu makipe agiye atandukanye. Turi buze guhera nko mu ikipe yaciyemo y'abana cyangwa se ekipe yabanjijemo nka Academy yitwa Stade Rennes, akaza kuba yakura akaza kuba yajya gukina muri Rennes y'abakuru. Aho ngaho yatangiye kuhakinira afite imyaka 6 niyo yinjiye muri Academy kugeza kuri 7 niyo yatangiye kuba yakina, agenda azamurwa mu ntera bitiwe n'imbaraga ashyiraga muri uyu mupira w'amaguru ndetse n'ubuhanga abatoza bamubonagamo ndetse n'abayobozi bari bashinzwe ibintu by'imikino ndetse n'imikinire hariya mu Bufaransa. Mu Bufaransa rero ni ahantu hakunda kugaragara impano nyinshi z'abantu bafite inkomoko muri Afurika cyane cyane nyine ubwo babirabura. Aba bagabo bakunze kuba babashyigikira cyane, dore ko mwagiye munabibona musanga nk'igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bufite abakinnyi hafi nk'umunani babanza mu kibuga babirabura bakomoka mu bino bihugu byacu bya Afurika. Twihuse rero, uyu mugabo Dembele ufite ababyeyi biwe babiri. Umubyeyi umwe nyina yavukiye mu gihugu cya Mauritania, ariko akaza kuba afite n'amaraso ndetse n'ibisekuru hariya muri Senegal, aho papa wiwe yavukiye muri Mali. Uyu mugabo rero Dembele ntago imiryango yiwe akunda kuyishyira mu itangazamakuru ngo abantu babashe kuba babamenyaho byinshi. Gusa icyo twabashije kuba twamenya nuko afite n'abavandimwe 3, hari abahungu 2 ndetse n'umukobwa umwe. Ntago bigize bashaka kuba babashyira mu itangazamakuru kugira ngo abantu babashe kuba babamenya. Dushobora kuza kwibanda rero tubanze turebe ahantu uyu mugabo yatangiye kuba yakina se ni uwuhe mwaka yatangiye kuba yakina. Uyu mugabo Dembele akimara kuva muri Rennes bamuguze akayabo k'amafaranga miliyoni 15 by'amayero, cyangwa se amafaranga y'amayero. Ni amafaranga menshi cyane arenze nibura nka miliyoni 35 z'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi. Ikipe yitwa Borussia Dortmund yamuguze imukuye muri Rennes kugira ngo aze abo mu winga abe yakinira iyi kipe ya Borussia Dortmund. Iyi kipe rero uyu mugabo yagiye ayigiriramo amahirwe agiye atandukanye, dore ko yabashije kuba yabageza ku bintu byinshi byatumye ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne ibasha kuba yamwifuza cyane. Iravuga ati reka uyu mugabo cyangwa se uyu musore w'umwirabura ndabona ari umuhanga, ashobora kuza akaba yakina zino mpande zacu neza akoresheje umuvuduko wiwe kugira ngo zabashe kuba
twakwegukana ibikombe bigiye bitandukanye. Nuko uyu mugabo yavuye muri Borussia Dortmund 2017 ahita yinjira FC Barcelona. Ubwo iyi FC Barcelona akaba yarayikiniye kuva 2017 kugira 2023. Ubu ngubu rero kuva 2023 mu rugendo rw'uyu mugabo yararukoze cyane, akinira ikipe ya FC Barcelona, arayikinira ayitsindira ibitego byinshi, ayihesha ibikombe bigiye bitandukanye. Gusa uyu mugabo we yifuzaga ko agomba kuba yatwara kino gikombe cya Ballon d'Or kubera yuko yari umugabo ufite imbaraga ndetse ufite inyota zo kuba yaba umukinnyi ukomeye cyane. Uyu mugabo rero Ousmane Dembele akaba akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yatangiye kuba yayikinira afite imyaka 16 gusa ubwo bajyaga mu gikombe cy'isi cya 2018. Dembele yari ari mu bakinnyi nubwo atigeze akina finali, ariko yari mu bantu bafashije kiriya gihugu cya France kugira ngo babashe kuba bakwitwara neza mu kuba batwara kiriya gikombe cy'isi batsinze Croatia. Ndumva abantu benshi mubyibuka. Uyu mugabo rero yatsinze imikino yakiniye ikipe y'igihugu imikino 57, abasha kuba yayitsindira ibitego 7 byose nk'umukinnyi w'umuhanga kandi ubu ngubu uri kugenderwaho mu ikipe arimo ya Paris Saint-Germain. Uyu mugabo rero yagiye atsinda ibitego byinshi cyane, byari birenze kandi ibitego byiza cyane. Reka rero tuze kwigarukira ahangaha impamvu bundi yaje kuba yahatanira bino bihembo bya Ballon d'Or, ndetse akabasha kuba yahigika abandi bakinnyi bakinanaga ndetse n'abandi bari bakina mu yandi mashampiyona agiye akomakomeye nko mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani ndetse n'ahandi no mu Budage. Uyu mugabo rero ikintu cyatumye atwara cyangwa se aba nomination muri bino bintu byose, yabashije kuba yatsinda ibitego byinshi cyane mu gikombe cya Champions League. Hariya twita nyine ngo ni mu gikombe mu mupira w'abagabo, mu gikombe cyiza kabisa kizenguruka Uburayi bwose. Amakipe yose y'Uburayi yari yahuye. Uyu mugabo Dembele abasha kuba yafasha ikipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo babashe kuba bakwegukana kiriya gihembo. Ibyo ni ibintu bagiye bashingiraho bando bashinzwe gutanga bino bihembo bya Ballon d'Or. Yatwaye Champions League, atwara Super Cup, atwara ndetse na Ligue A yo mu Bufaransa, ndetse urumva ko yakoze ibintu bikomeye cyane. Aho bari bahanganye na Lamine Yamal yatwaye ibikombe nawe bigiye bitandukanye, dore ko ari umuhanga cyane cyane Lamine Yamal akaba ari we wabashije kuba yakwegukana igikombe cy'umukinnyi ukiri mutoya ukizamuka kabisa. Ndakeka n'umwaka ushize niwe watwaye kino gihembo kubera ko Lamine Yamal yari afite imyaka 16 gusa, akaba atwaye igikombe cy'umukinnyi ukiri mutoya. Uyu mugabo rero reka twigarukire ku bitego yagiye yatsinze ibitego 33, atanga assist 15. Assist ni kwa kundi umukinnyi ahereza mugenzi we akamuhereza pass akaba yabasha kuba yatsinda igitego. Ibi nabyo birabara iyo barimo kugenda babara amanota ibyo umukinnyi yagiye akora byinshi cyane, nabyo bagenda babibara. Uyu mugabo rero bitewe nuko yatwaye bino bihembo bigiye bitandukanye cyangwa se yagiye atsinda bino bitego ndetse agakinira n'amakipe angana uku nguku, byatumye azamurirwa urwego. Abatoza batangira kumwiyumvamo, baramukunda, baravuga ati reka uyu mugabo turi kumubonamo impano, turi kumubonamo
imbaraga kabisa, ashobora kuba yafasha iyi kipe yacu ya Paris Saint-Germain, ariho yahise imugura miliyoni 20 z'amayero bamukuye muri FC Barcelona. Uyu mugabo rero akiva muri FC Barcelona yaraje, murabyibuka neza, nibwo Mbappe yarakimara kuba yava muri Paris Saint-Germain. Uyu mugabo yahise yinjira muri equipe atangira kuba yayifasha, harimo abandi bakinnyi nka Hakim yaravuye muri Liverpool bigaragaje neza mu gikombe cy'isi cy'ejo bundi. Uyu mugabo rero yagerageje kuba yatwara shampiyona, atwara bino bikombe tuvuze hejuru, atwara Super Cup, atwara Ligue A, ndetse anabafasha kuba batwara Champions League. Nabo rero mu kumuhemba bahise bamuhemba iki gikombe cy'umukinnyi w'umwaka ugezweho kandi mwiza. Uyu mugabo rero ibyinshi wamumenyaho nuko uyu mugabo atajya atangaza ibintu akenshi bimwerekeyeho, dore ko uyu mugabo atabasha kuba yatangaza amazina y'ababyeyi be nk'uko nabivuze aruguru, ntiyatangaza amazina y'abavandimwe biwe. Niyo ugiye kuri internet ntabwo ushobora kuba wabona ahantu uyu mugabo yabashije kuba yakwiga, gusa icyo bakwereka ko ari umugabo wabashije kuba yakwibanda kuri football aho kwibanda muri aya masomo asanzwe. Uyu mugabo rero ni umugabo wagaragaje amarangamutima akomeye cyane ubwo bamuhamagaraga kuri stage agiye kuba yavuga ijambo cyangwa se yafata igikombe cyiwe. Yabanje mu ntoki Lamine Yamal, aramubwira ati bro, pole kabisa, ni njyewe wari ubikwiriye. Gusa byagaragara yuko uyu mugabo Dembele kino gikombe yaragikwiriye koko, kubera ko uyu mugabo yakoze ibintu byinshi cyane Lamine Yamal atigeze akora. Lamine Yamal nubwo yaje agatwara igikombe cy'Uburayi ni byiza, ariko Dembele we yakoze ibirenze ibyo ngibyo, kuko yatwaye Super Cup. Ndakeka muri kubyumva neza. Ndize rero ko mwakoze subscribe, nubikunda ukore like ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha kuba wabona amakuru agiye agezweho. Reka tuze tugaruke gatoya ku byabereye muri iriya nzu yari natangirwamo ibihembo byari bigiye bitandukanye, dore ko bagiye bahembye Lamine Yamal nk'umukinnyi w'umwana ukiri mutoya, bahemba umukinnyi ukiri mutoya nawe w'umukobwa nawe baramuhemba, bahemba ekipe nziza, club nziza barayihembye, bahemba club nziza nawo mu bakobwa barayihemba, bahemba abatoza, bahemba umukinnyi w'umwataka, bahemba abazamu. Urumva bahembye abatoza, bahemba abatoza b'abagabo ndetse n'ab'abagore, bagenda babahemba bose, babahereza ibikombe byabo, ari nako bavuga ibintu bari ku mutima cyane. Gusa uyu mugabo Dembele byageze kuba yavuga ku bijyanye nuko ageze kuri iyi level yo kuba yaba umukinnyi wa mbere ku isi utwaye nawe Ballon d'Or, avuga kuntu yakoze cyane abatoza bamwizereramo nawe ntiyabatenguha, atangira kuba yarira, agira amarangamutima. Dembele ararira cyane, aravuga ati ibi ngibi iyo naza kuba nagira umuryango wanjye, iyo naza kuba nagira mama unyitayeho gutya, ntago nzi neza ko njyewe uko muri ko mbona ngaha nari kuza kuba nakwishoboza bino bintu. Yashimiye rero abantu benshi mu marira menshi cyane, nk'umugabo ufite imyaka 28 gutera imbere biba bitoroshye cyane, ariko yabashije kuba yabigeraho. Uyu mugabo rero yateruye iki gikombe cyiwe ahita gihereza Kabizu, nk'uko muri kubibona. Ni umugabo yishimiye igikorwa cyari kimaze kuba cyaba, kandi yaramaze kuba yabikorera cyane. Ubu rero twiteze ko iyi Paris Saint-Germain ariyo ekipe ifite Champions League, ikaba ariyo kipe ubu ngubu duhanze amaso muri iyi Champions League nanone irimo irakinwa ubu ngubu. Tubibutsa neza ko mugomba gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo mujye mubasha kubona bino biganiro byacu
uko tuzajya tugenda tubibategurira. Murakoze kubana nanjye rero, njyewe nitwa Tsinda, ndabakunda, Imana ibahe umugisha, nakagaruka nzajya mbakorera ku byegeranyo bigiye bitandukanye uyu mugabo yagiye ageraho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda, bye.